Mwana omwe na rietwa Michael Muthomi wa kuma Makueni ari na birigiro bwa kuthara uturoni ni nyuma ya mubunge Kareke Mbiuki kumukiriria kana kumwikira mathaguni mawe agwatarite na akari mubunge uyu na twikite kirathimo kiri mwana uyu uria ngina ni ntigwa na aremetwe bururu ona kubanganiria buria mwana uyu agakurua. Mwana uyu uria uragwatite max 351 skulu ya primary ya Maguma kathomithwa rungurwa utethio wa mubunge uyu. Martin Mugambi hari na rugono ruru rwa gukiriria nkoro. Thata ya mwana Michael Muthomi kuma Mbarichia Makeoni Mbarichia Magutuni wandia Mwembe Gĩcigo mbunge kia Marera ari gukarate kwenda kurimangeria na nkinya kura. Thata ĩno nĩ ambĩrĩtie kutharara na nkinya kuthina mbere kugwata weru. Muthomi agwatite maxi nkurukia 350 kuma chukuria Magoma primary aragia muntu akumutana kana wirigiro bwa kuthi cukuru. Jaga na weru ma Saturday beba ni Friday onde ntukiadira ndia mujie ndambe ya kuria leo ni atakukodi ndio musere tayari nio twariria mheshimiwa Friday lokere ambera kutuma mbesa ni nkadi sawa andela kila kitu nau na ndegwa ndemweganire kiuma mujie ntatiga nyombe mbambe na ntamenya bro kadi nio ndegwire mheshimiwa na kombangira nyomba na raino ni ubona au na reketie kombakira achierwe na kurerwa iginora imukwantigwa mwanka thaino thina na nkinya kinyamara kirathingata muchuyo mwanka mwiriga wa Mbarino cia Makeoni uramunenkanira kwa mubunge Kareke Mbiuki. Mike ndegwa ugarenda kudi Iko Boys lakini Iko na Chogoria Boys no bumwe niyo kiroto yakwa kirwa Chogoria Boys kwa kuma ikyo tumia terete ningera ngochwagira Chogoria Boys bambira Kareke mujijuju yotina mainya mwana oju ni mwana wa kanisa awa gwitwa Mike na yetu na imani akaura wega standard 8 mujukio mutethererie gikeno kia mwana gutetheka urokije igina wa Muthomi na tiga Muthomi utethekete indi nkinya mwaraginora mukurukiri muchuyu aratetheka arathiete na mbere na cukuru kamba iga kweja kuga sairio kuona bo manto ngaia amatongoria kamba ina kono kakaugiro na mwaro aya emojie ne karatwerie twambe turome na titukinyagu akinyite emanto mebangire mwirigani mwana no kajukirwe mweshimiwa kiathoni gia kuruguria nyombera yakiritwo Muthomi mubunge Kareke Mbiuki aranenkanira wira nebo kuthomithia Muthomi kiri cukuru yonthera kwenda na tigogu kumugwata njara kiri uturo tugatiranirira twakikisha Mike akuona the best education kana kithomo kila kionde akerwa kiendaga kuma wadiite secondary school tumuikie university unaenda kudi masters tukupelekana pamoja na yeye nito ntukiwa kila tumba kunenkerana betu ni kithomo bitwa nene kiri aturi Bambarino ikuthungira kiri mwiriga kana nkinya tunichani kenda gutetheka bakiugaga ukethirwa ti mwiriga Muthomi na nkinya mucio wao nkinya munthi withirwa withinani nundu mwana toju kerwati welfare iria registered ya mwirigo wa Makeoni umenyeteka mwana engedikirika kiripotera Wero TV kuma Gĩcigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.